Reverend Watindara. Nesa, seo. Niwite Nesa, Yesu ni mwai. Asante. Ndiye kwa moja na kuona. Na wanja tana. Tiuma kiki seo. Tuthukumite muno ya wangai. Risino mye ya utabanyo ya mawumba no. Ninaithika. Kwa Reverend wa Samuel Nguli. Tethe wana wumba no munene. Na kundu kwingi kwikirathukania ndakutalania nundu ni kwingi. It's like kila wakati ninakuwa kwa umbano, niko kwa semina, niko kwa hii. Kwa hivyo osangethi cia konthe ninacio sa na ndi mambula cia wai mauka na cio mbuga niki mena bangirie maundu Maguliti neveta uka na cio mbuga niki ndo sangethi cia Reverend Tawakalani ni wanunguni usi wanunguni anambiye ningu kethio muno kilumio nambia tuthambala lite Nesa na mathecha muno na miatumita aya isi thambalala ona kautu tabasia kila mundu tuima ndini na tuima kila igandu ona Catholic ona ba ona alama tema kanisa ona alama tema chuma idi tu ona macha ona mamikuka ona macha idi tuima kila mundu nundu tuititwe tubikie kila mundu wangai wamenya kila mundu ebatametho ni mangai pio Nidi totala ndise twina thina ivya lando atangiye pia ndo tuona makayetuni na maikati tuitalona tuimutwaye yane ya mwaki mapasa tweke ichando yane ya mwaki ya mwaki tipu ya witu ninga iwisi na naisi ekana inanganu netha pamwe mwene wangetha abika akabathukania itha na siombua tukasenga muno twabiketuni pia ndo tuona makayetuni atuyemomethia na kuyangi tuona maikathi etuni na tukamethia etuni alama ambie Yesu na ila ingeili masia no munde ni ngei indi bekimwe kiwe ni Yesu otuku ni ngwithi wanaku paradiso nundu amuye ndilikana amya utakuwa pamoja nami kwa ni wangu ase ithi twema indi twisisi kwase ithi twendete andu onthe ona ndukaye thina wingu ni asimu onetha wiliata nuwe ngai utwitite tukutethie tukumio bau tukubikie bandu bangi tutethese musi waku tutethese thayo waku ongame chuma kiliki seo ndiye nina kwatika ni kutabani sio naona doze ngeti cia mamu mandu makwendete muno ndu mamu mandu kanisa wako witwa Bethan nukwendete muno na onthe ndu mamu mandu membio ni bitite ndukerisio mbua te mutumia ndete program yeta wa David Mutiso ni wa yaisimu mandu kanisa nathukumie miaka mingi miaka nyanya na yatumanitwa wa mu mandu kanisa wa yaisimu mandu ni batana gwe pastor Fred muthukumi wa Ngai tumwendete muno na indi maunde maindi yeni kukethie na musiaise wituti karibu tuikanange indi atikasio na manambie tunataka neto nini tuongelenge asante Negwate Biblia na pia mundu ni withaesi ila wakanomba na Biblia nenga nitengeleka nywesu mundu wakie nomba yake kithangathini nongiaka iviani na yala nzebe yokie na kwa gwela ya iviani ya tiwa yonjela ya kithangathini avaluka aje we munene na ndi kilo ndu wothe oyenda misingi milumu na misingi mesione kenda withi undulo kwenda kwika ni waende ya Nesa na tio taunde ni wametwana onde ni wandu na kila kindu chonde nene ndisilia witha we wailu mono tukabundisia museisia yulu wa misingi ya metwana amen na siombua wibebani nundu musoso ni wa wirutia thayuni wako Yesu anenganie ngelekanyo asia kieli maendie kwa kanyumba umwe aka kithangathini nongi aka ibiani na ndito yanga yase na sigucioka na isebe sioka na mbua yoka nela ya akiwe ibiani ya ungama indi la ya akiwe kithangathini ubaluko wa nyumbesu wa imunene na museisia wakwa ndikuya mutwano tuinena ni obo wa misingi yayo nenda kumanyekana ni anjenda ya Ngai ni wonie mutwano wibata ti mundu waona utatu ni wa Ngai itina wakumba mundu na mundu ekala miaka itatapana gwa ni yanata Nizira tukwase na muthenya wa mbenga yomba na muthenya wa keli ithi kalikone kaka ituka ki mundu tuona nita muthenya wa munthi watuka na une na uke lakini mubango ni wanga indu iliu nundu mwaka umwe nota miaka ngili kwa Ngai na miaka ngili nota mwaka umwe kwa ila tuasia muthenya umwe wa Ngai to yesi atekiye ibinda yanata kwa omba mundu amu ya mundani wa Edeni mundu eana mpaka amesia mawia
mwe uwonde bakamabuya kuukira bandu bonde na eso no bweke wa mundu na ebuku ya mwambililyo kilungu chake le muso wawe 18 na ngai asya tiuseo mundu kwikalaye weka ningu mumbe ya mutethesia na ungai osa initiative akomethia mundu tomu nene na akomete amumya wogumwe aume ni gwabe wogumwe matena chao matethana wondisio outreaties lakini no dipatonyeka nundu be wo maumiwe na mase ubigwa mundu muka na yila waetewe asya yi ni bindi ya mabindi makwa na ni nyama ya mwe wakwa na ketwa mundu muka na ndi wa mina musuwa ba umusuwa wa 23 uyambililia musingi na ndigo ngwenda tunene okwebinda inini nundu indateka siribo tumanye yo misingi ya mutwano ni yeba nundu twaye makwaka mutwano witu musingi ni osu na muno musingi ni wanga yulo wambililie nundu ni unga yuwambililie nomba kamusi witu twake yulo wanga ti yulo amete ti yulo waboji ti yulo wanya kuna idhe hakuna andumaku ala twake misingi kana yulo ambesa kana yulo wa mali ona kawibindani yandu kana yulo wa urembo niza ninyi mazenya ni urembo twaye wako no ngino konga ni mwanake kana urembo actually ti urembo abisi anake bindani ni mayuma ndakireti memanda wanake memanda looks ningu metikija nundu thina wa ume ni kuona actually wiso sisyo sindo ila ingi in marriage wailite kwamba ukono uthiumuseo ukono museo na wenda na indio yati ya maundu alangi nikenda inde umusie uye misingini ila yaili ndu twa kindu utenda yani ndu twa kindu ukiamba kwenda tabwa nongi unekalile miaka mingi ana bicha miaka 50 miongo zanza tunyinya imwe no utwana nana yana twana na kibeti yaete nyumba bikia bu nyumba ninyake kula chokicha kwetie amwandu nene muno ono kwiwa ndegata ono kwiwa ndewa yani ndukatwa kindu kiilie ona kuta chenda wali totwa kindu we proud nacho wili utembete nacho nzia nukethia wendoke kwata moko wikita babe wikita masito nukwiwa ni kindu kiseo actually na ndio jia thini wa misingi ebukune ya mwambili ya ebukunita ya Sabuli 11 na musuwa wa 3 weasia eli wa misingi kana hakika alunga lumakeka musingi wambe ngaya nena asya na kondu wao nenda ya musingi mutwano mundu akatia inya nethe usitiwa musingi wambe living edwani tukwenda mitwano jitu tuye musingini ula wailite ningaini wokomanya na mukola wailite ni waikiyanga inde ni wawo nomba kawiyende toni esu yangai ngai asya we mwene mundume abikiya ebinda yakutwana akatia esuti musingi wambe kwikata kutia na wetete mundu ume papa wetete mundu ume actually bayi wetete mundu muka ebaye bukuni yitawa ya mwambililyo miongo 24 tuona na Rebeka Asia imake 24 by 58 amyande kei nidi na Biblia ya Asia na mamweka Laban na nyinya wake na Bethueli na ndumendete Rebeka mamweka adi akake musi wake asimbedhukesenesa ethani tuenda misiyasena situ si yungame nomba katumaeke mathi kusutia pia yambe musingi isi ya yambe ya kwaka mutwanoni na ethani tukwenda mutwano wungame nomba katutie tuitia chao tutia ndumaitu ila tukwasya kumatia ti kumamena indi ni kuika kuma depend upon kuikotindo imakuli ideas kuikotindo involve ndini wa mutwano ni waku no wako sana na mukau iwe mami no wako sana na mweme iwe mam kila saa zote nise mutwano numbi kami yethina nundu ni saa simu saa shonde mweme wako mami wese mundu embeka uitabya mwana mwenyu uitabya mwetu wa mwenyu nombaka utie musebye your own territory your own kingdom mutumia atweke musumbi ezi aenesa na ezi wani batonyeka siombua ubo wake kamba kitu na atwika ithionde ai muka mwana atwawa aite kuwa na inya nethe zutuke yutethia actually tuni kindi kisele ni vinda eka muka mwana gwathipaja awieu
mume wake nake mume ajikalabu eji yae ekalile kivila nesa withi ya musi usu ndwithi yawa ni nau ndwithi yawa ni mwaitu amaitu bithukesia hii musi wona mwana wa twana ona akoma kubika saa 6 ikana nake enda mukama kekale ilobi mekale enda maikaime enda maikatute menda maikeke isuni government ingi yaendete kwikala jijoka zikewe jijoka tutie itindo pia itindo twani totia twatwana nundu itindo imwe yanangie misi tutie itindo tutie baya na twatia toilomania juni bia yema ya mushingi twake nyumba situ ebiane yitawa kotia ila jakeli ni ku cliff kondu wau akatia akalomania ebia ila nyingitawa kolomania kikamba kiti kisiasi mbua kisiopyo takwikata kolomania misiwe kwa dituna wake kamba wasiai Yesu ni munyanya wakwa nakwa ni munyanya na yasia na Yesu mwiyaiwa nitwatumie endo tojibau na yu nitulumanite Peter wa kulumania kulumani na you need to vote anite na mwia iwa kwa nditikoku ni to vote anite ni kuvotana na kulumani kuvotana na kuvotana kuvotana na ndiko kuita wako kulumani kwa ndeto ingi ni to vote anite na ni to votanite kuvotana na kuvotana kuvotana ni tulumanite ni kulumani okethia there is no space for any other person there is no a third body pai mundu wa katatu wailite kwithi wa endini wa mutwanoni ithi we ni best couple ona ithi we ni pastor bithukisi ni samwitu pastor waku so umita mighty men of God umita nabii dad ni mama ile dad bija nani kuitana nje mutwana pia sio mandant ni dad ndio kuna mzendeji ya imagine ni dad wa chuma ni ayasi yai nienda wa muke ngwa isu sia kwa ngunia bas hapa ni dad nembo sema gawie dad chai kwecha ya dad machuma dad bidukezi ne za machuma ekaya nanga mitwana biblia na nene ne za asia ala elinga yukwata nitie mundu anawenda keka matana ni ethani tuenda musi witu wongame ethani wenda musi wakuungamie andu makatatu umya mutwana ni wako the that person atwike ni dad tiasu machuma matu ikeni ndadi yola wagugu sete biological father and biological mother itu ikeni mu on a friend on a basic couple maungamia mtu anone no mekale puma imuboje ya na mesa udili na maungola ila kwenda kwina tuthina maema lakini ndwisi andu maungamia mutwano mundu aikungamia mutwano na akatinda kana nangi mayungamia mutwano na the mutumia ambe yo thina mwitu yu mutumia lo unaungamia mukau mutwano ayambe yokoma na mukau kana anakani mako maana nyama mutwano anaubetha binanga lakini kana ngomele kitu kama rendi kwa kuja ni mako ma pe mundu muko mwini sibando wangamia andu mutwana na wewe ya umwana kedi wa chuzi yala me umangamia mutwana kumbe chuzi best yani mwitu etikila kumbe yu madamu wa mongamia ni sugar mami wa ni sugar mama najua anake matuamo mendandwa reverend kana mbokulia kule nini wa mitwano hii ni lazima mundu wangamiwe ni mundu ume na mundu mukalaika ndo matwanite na mundu ale kungamiwa nu ibinda yatene kungamia wa anybody lakini nundu wa ibindani you no need models edwani batonyeka walite kuungamiwa ti lazima uungamiwe lakini edwani batonyeka o andu matwanite andu matonyo konya makinya andu matmena experience ya marriage andu machua ndini wa marriage andu
matonya kuta na ukonia nzia na ni lazima make couples ni lazima juu kwa swania ungamiwe nikibetikia baya na mutumia wako ya jume uko ukutabya chao nisipenge waimita eka nandu meki bathukani kwangelekanio nthini waira tungamiye mitwano nitunene yange wanyingi tukanena kitandani uita andu ona kauwa mwamjima yutana ukamaelesia undu maile take sex na imwe no need even being practical ithi ni na muka wakwa nituika jumu tatwanite mwambia kutabya andu mwika hata muka maelesia maundu maingi actually mutwano ni very sensitive na kila kita wakimwe kita wa mutwano tendo la ndoa ni sex sex niyo kila kinenange nthini wa marriage niyo wamina kwika maundu alange musyoka nthini wa sex kusia ku compliment one another izo vitu and they are very sensitive ize wanandu matekita matatuanite nundu nomba kama kamwele asia nangelekani na yule kama matwamitwani tai memweleza njata nye kwa woni wakwa ni gusungia yakatabo kwa totani jana ile musiyesio na kwa ndete kusungia kule udakole reverenti ni lazima mundu akaungamiwa nando matwanite wa mutwano kandi ni wa ndeo kandi ni wa African wedding ni lazima mundu akaungamiwa ni ando matwanite kitambo kwa totani pia Musecha ndino wa kilungu cha Dhambalala twende na kunena nisiana kuvundigwa ni mutai wito yulua mesingi ya mutwano museo. Reverend Becky nduwe unangu ule na nye yuta mundu yu. Ndo andabie. Ondu yu nga yuta mundu yu. Nona nikenda marriage ye marriage nzeo na batena kwibida na nila na kutena maundu ama ingi mitwano ya tene. Nonu tuende tone vinda. Nona ye uwe kana ye useo mundu aka choose a friend wake yu nondo yu oka ukethia kwangeleka nyu ta jamaa usu ngamiwe ni sugar mami wake kele tukaka yesi madamu so no sio kila mundu aka choose a close friend wake ethe mundume aka choose friend wake mundume ulama share stories utabida kindu lakini role model wake nyona na ti lazima methe matwanite but like ti lazima methe me mundume namuka but mundume ukukungamia mutu anoni ethe atwanite madam ukukungamia mutu anoni ethe atwanite lakini either a friend wakwa mundu ni sitness abyo ndesa kumalia uthei wakwa ndesa kumalia family yakwa na ndiye za kumubida kumutabyondo nyosi ni mawoni makwa damo woni waku timu dhuku mwana akwa woni waku timu dhuku lakini nundu according to the Bible ana ndo become one Biblia itetie lejengi ni mundu weba umwe na zila kwa nyuba friend wako friend wako ndo isinu tonyo kutwa kuya na friend yuko ngeitwa kuya na ndo ama ile take land makagri maundu now you're becoming one family mukakoma nyumba imwe kitanda kimwe sindu imwe kila kindu ni kimwe na nitunena buja kele yakatatu musingi wakatatu kimwe juma ile take land mukaswania you agree a couple imwe nundu ni imwe nundu munyanya yu ni mutwa ni mundu umonge nako atwaitwa nikibeti kingi andu asuma kamutanania lakini ethiwa andu matwanite not unless matumiwe ni satani nundu ko kwa ndokoni ko banditia ona mapastani ko bana mauimu jundu tonya ujudge mapasta na pastor mo wegiata woni kanoka judge couples share marriage na imwe woni it is good kungamiwa ni andu matwanite nundu pe maundu maingi makamuta basya meimwe meli makamutungiania meli lakini mundu mwenda ile tothi unyuba mwailete ikala mwinthi mukanena nya tungame wanu itajine lilikananya ila natwawe bindani la yakwa onethani wa generation yeba twekalile nzinye na ina makwa twanena nyena muya anganya na akiambia anganya twanena nyetwa ndandete ala make andete ye ala twapanganie twimeana tweli twasiangania na nathi na mona ni masisi kana ni ngumenda amwe nathi na mwe ndio mekata ndio menda na yo kwangi na acha ndio menda aja na ndimetekela mpaka twe so agree this couple kuni asia nundu ni family imwe it's good to agree a couple nundu maundola makamota basi amu makamota basi their own practical lives
na angi makamwonia undu mwaidite kwika meli makwithitwika na nyumu imasisi undu meka meli kute umwe that is ni usumbe mwaniku actually usumbe mwaniku twika hata ndungama mwitwe noya na mwana ke noya ni usumbe mwaniku na ndwisa kungama ko Biblia na mubango wa Ngai ni andu kwitha meimwe na mayakri kindu kimwe na maiswani ya kindu kimwe na majika landikila matenda meli maibeta yes. Asanti. Haha, musingi wa katatu ni Biblia yasia akatia akalumania na wakatatu makethi wa mwiwiba tikila ngwele asia they shall become one. Etha musini twenda wungame nomba katwithi wetwi o umwe twimwe umwe tutwike kindu kimwe 1 + 1 itwike 1 in thoughts, 1 in feelings, 1 in everything. Mwikalenthi mwagri na ila pia kutwika 1 nomba kama mundu mwathe nongiambate ti mundu mwatwike niwe kurule aume bithukise inesa marriage ni ya mume na mukati ya mundu ume na ila pia utwika you are the leader of the family. You man shall you be a dictator. It's democracy. Actually it is a democracy kind of leadership. Veronica nitakwangeleka nyunzamani zamani tujoka twa nyumba chairman niwe chairman wanzama chairman ni wapite kutata agenda sionde eka hata namba kwithukise members na committee undumiasi unduma ilio bithukise inesa aume Ngai amwite like the chairman of your family. You man shall nwe king nwe everything nwe say nonena the man shall you are the leader you sit down and listen first na mundu mola very strong anenga muka wake mwanya ambe kunena if it's your girlfriend give her time to talk. Nicho kwetu bataume ngumia stop marrying children. Koto akana ke below 25 years. Actually mundu muka wonza we below 25 years atume ya feelings atume ya brains. Na ndetha atonya kunena. Mundu muka wa miaka 18 ndenge wonena. Ndu muitia woni ndu mukule ni asiata lakini mundu mukama chua wa 25 years you can sit down and talk kamukule bya asiata we asiata na chama ni omba na sia undu andu meko asia meke bathukani wasia na akia yacha na kwa ni asia na yu uyona twika ata ni asiati kutwika kimwe in sex nizila andu metha sex make sex Veronica ndisi mwana ndisikana wa manyie andu matwana na mendo itina wa miaka minini metha amailwa ndo mabwana na niki nondo wa manyika la tamasi aniwe nondo wa siwile kwatana unike mwe meka la nondo wa siwu fluids body fluids semen fluids siendo isu nisu ituma dila mweka sex na iwe to asia sex nzeo kana healthy sex etuma andu makwati ania muno isutumita idimasi andu maikwati ania muno wendoni ikoto asia marriage without sex is dead mtu anote sex ni muko anakembe dukese ina 8 sex ti ya alama tatwanite wait until you get married. Chill until you get married. Mwitu isobie mpaka witu awa na mwanake lakini sex is ordained for the married people and wala make sex nesa mabikamia one even in many other things sindule ngisiende yana kuka automatically in the way you think ni kwisa kwithia andu menena ni emwe nesia kwithia tuna mume wako kila tukela twe bantu na ndiwa ne kile ni nene nukilanga nena na nena muse okila aibanga chino chokwenda weta na tuine kalande bantu tunena nyetu discuss ona ninto na kukilanga soma muswa na tuine sa ika devotion muswa suka na chau lakini musola na soma okila atabanye ayasha ni gwo kwenda utabanye nienda utabanyola muswa mama na atindi asia mwikambilo nenga mama mwanya anena mbewa kwa
Nundu embanangia kila kitu. Nimu pikaba nduke sakuza even your thinking patterns is the same. You make decisions the same. Nundu nimu kalandi mukanena nya. Nimu agria. Nimu isi uende teata. Uende teata. And if you talk together, you walk together, you stay together, you fit together. Mwisa either you are one flesh. Chaka tatu. Nase you become one physically, emotionally, psychologically, spiritually, and even economically. You become one. Besa muteno kuthukuma na kibeti nikiuthukuma nina nenie bana ningunena mbesa ila sita la wani sia muse lakini sia mukibeti sia utethesha na pamoja sia utethesha ni sia family. Yeah. Besa sia kibeti ni sia chao ni sia family. Ni sia family. Ila andu me umwe me kalande makasia this is your earning and this is my earning, what do we do this month? And then you budget your things. Then wa musala gwonde ola mwakwata 10% mwinenga ngai. The other 10% muiteviano. 20% kana 20% kana 60% niyo ya kutumia mabata mamusi na other 20% niyo ya kuinvest. Muzi invest 20%, 10% tithe, 20% mwinenga andola mena batamu myendembo mwike isiyo ndembo na kutethia andu me iwete mwathithia lelu ni kutethia andu nundu a generous person will be fat akanoa na indi 60 muyacia ini yo ya kuba nyumba tuwe liu tuwe ngwa tusomethisiana mabatalange uni ona nena one becoming one economically cha mwisho ni kwithwa meathei uswa miongo 25 pauto usoma yacia na meli mai athei mundu ume na mundu mukabithu kisenesa ni nenete misingi nase musingi wambe nane na nase ni kutia wakeli ni kulumania wakatatu ni kwithwa mwimwe umwe na wakana ebiajira jingi jakana ya musingi ni uthei thini wa marriage mutwani na mutwa wombi thukise isipa matila malika bedroom ya sepikata mami mstawi kata opogwe ase poza taso muswa wa bedroom ni uthei mundu mukakumya ngwa cionthe ila tuweto thei ni kwithwa wilie undu wombiwe thila wina mume waku ila wina mukau unatoa yote kukoma kitandani unatoa yote ethwa nikakula ukwikia very light dress yene uthei wako yene kewe uthei wako kwithwa wi muthei ona nthini wa communication tinane na abandu amwe with a password. Yeah. Why should you hide? Why tell we muthei simu ya muse wa kweli ta with a password. Ndia sia ni lazima no tonye thote na interest isu lakini ikethe wata lazima ndwe memanya no ibitha. Yani teta no mundu choice chake akansia hii nye ndio na bebata lakini ongwithia mweme undekata ndaubata yibume sani ya kunwa no umiona okirwa jaka nene no kuigwa kirwa kunena mukau no wene pai password ubithite ethwa yibo no umisi na ndio tabia siombua pe andu angi makwie na mali yoya nundu kwangelekanyo hii mbesa si simone mukau ndezi password ndezi pin number ndesi chao onangi majisiki wa account onangi majisiki we chao pa kindu kisikiwe ndisikiwe mbeza cia kwira cie bengi ndisikiwe itheka ciaku ndisikiwe kindu na kiba ona chao wikalile na mukau ndisi neta chao kuya nimeka thau ukithia nuo ni wathoye plot tamutumio mona kwi na na ma plot kuya ilobi siana siathina munyanya umwe sa kuma ilobi yoka amule ni muthina niki nethe wenyu ma plot mena tenants makombo etha gwe mena mpesa methina niki musumio sio amatethesia matwa wa ilobi methia ini nyumba ndi ailika sembeza kila muthia mwai zia andu makomboete na igwe kibeti cyako ni ibalwa mucie cha thinie nundu kijaga menyaga na mume chao mali yukwe umeme mali indi mayisikiwe pe andu me okwa mbeza ile sisimu ni kegata ikathela ina mupai mundu wisi mpesa pin number pai mundu wisi kindu na kibai nundu chonde wabithie password onesimu yiwakwa choni kipai nundu bai mundu wasa atumi na saizi andeze pin ya kubingwa simu mundu ayikwa
Baikindu mweme undesi muke undesi na baikindu mesi na itie uthei wa kila kindu uthei be transparent then wa kila undu wonde ukethia mweme uni wisi wathibana mweka uni wisi mume wakwa athukuma bana aiba wa musala wi anona asele awa wi ani mauma asasi anono mwe endu una asema enda ukunda ethana ukunda ukithia muke uni wisi no enda akwikata ukundanga no yiso kwinuka ni wisi nwenda akiboyo ni wisi nwenda it is very important kwitha wisi kwitha wi muthei misingi Yesu ituma misiyikata yungama Yesu ina naweta kwitha wi muthei kila undone wonthe eka mukauga umanye na kuya ndo matese mukondo ile muthei ni noni ye bwana onge mukana kwie na ya muchale oka mandwa wethi andesikiwe nu aetwe mesani pa mochale bala baita wa makomba au mwamblavu na ombo mumetwe wa okama asije muka okamanda mukamanda asiye tiwo alikabuye wanandoete aete wakangi asije tiwo mochale mukekara achi mwitwe inyai mathiko mabika ni maune kiroti yegiara ni chaye na kimochale mwitwe inya ewa mukane waye kala Mombasa asiye kama Mombasa okona nya muka wa mwana nya ila wabikie matwa acha ni wo akurwa ni weniki acha nundu emunini ni wabite ne langa yiba ni wambonisie muthenya mwambia ni wabite otuithauka otwebu musi tene ndana mbo ndo Mombasa amboni langa yiba itakoba anthi ai muumende ndesi kana muka elanga ni kukunya no bindwa mukawuka mumanya si ni wale to mubindwa ukamubindwa nyumu manye kitimba mumanye bambe mumanye kila bandu bonde emuthei enda imuthambe imwe manya mundu mwe bedroom mwe bathroom manya mweme umanye ailie ata ekakwacha no mukia thina tikusimata kibindu ne kwa zama na haya musesa tiwanesa amen.